Isomero iluipu eketanarite kwam konye iche jasi nepeka dukena nwe mojongito sa depari karlu adau Uganda kwapea kwapanyone puga ikinoribon. Diope kotomo somero ilue jas katukono nwe mojongito ska kere komambo bibusa kinti duwa isisiatoma Neskelim Primary School. Christopher Okulo nesie chairman loka PTA Kelim Primary School. Adu kenalu Luedu kitai okaru 1946 kese polobonbe adauta du kena nguni kara sakanyare alu kanyape ni kwasi duwe luebe itara uni ngare no kulu amoi mama du kena ngunu isiala mikinditosi iboyete di tukuriantos akese sio manida itukuriantos nepo natari kuamini ipote ijangjanga sa du kena ngune barasi yege ilipiti soda apugani no oja ikuju okotu ingara kisi soda ai tetenari akosi dukena nara dukena ngun etolomutu ingare nokolu lu ipu yalongongwe ya itenelo esomero kalo ebe keda kulumana nade maikina kopia Atukono no siata redwe ejaikwa na ijara na idwe kechtomo teleseed. Moses Patrick Eiru nese chairman SMC Kelim Primary School. Imonyoro nanu ipuwa kanu ibunde ride risk idwa iboyoto man Atukono nare de partos karakasa kanyari Atukono une jasi nena nare pole population lo idwa ne jasi elukumtike da kwataka nyikili chibole so ngesi lipitori bariji di upone kiere oyu usapuga esomero lo nesetolo muitunga lweda kito sipeli ekilwe polok imori atroslo kolara member la parliament ko Serere County Captain Emily Otekat Vincent Oluka local arai principal soroti kwa PTC a minister na gari ora member na parliament na Serere Helen Adoabeku Kaiche edue lulo le jasi osomero lo kwa chite kalamu kese jasi nepe kairu jashanwe polok konye arai mama dukena anu itetene aro eminasa iru jasi akeche otwa kikisinen mama Atukono ko se jasi jo ketakataka Atukono ido jaisa tukoto de salenga tunedo mamsibo ya jo keratu idua kerto reria kirangun ngesijari so ne yelo ngosi koni mnosa swame jo ko tuto karuni edu me mwalimu Atukoto re mwalimu anyo na sikini so di chuni pe abati leko sabati ne ratu kurate do so bale koto sadaka Apolone somero Kelim Lambert Okiria nesabala ebe ejarete kesi osomera lo kashanu tunakalo kasuban eso somerolo keridwe elukumi akwatakan kerasa ngon esi polaini ngosoti ne polo to musomera lo ejai noi ne mam idwe kerebe dotora jauntoma ashoman esi pole namba ngon munja tukora che jasidwe kwatare kwata ejai ngoto maitego noi narai ekute kwam era kurian noi era abatinda ngune ruosi eje do kwa na kurian bedi osake pera aduketa na ibirokin edwelu otion ekaraide monye di master kwangin Apollo necholo ngelo sina ekante Serere district Stephen Ochola nesabala ebe elala tuni sina Atukono konye apuga nesejata Ekadakada kanoa jukuna gangata kwa Serere tunis ipua isomero lweje Ekadakada la Atukono epui somero da bolo akuta ekwa Atukono kech mamsinya kakit ido epuwo bisomero da nono somero lo mojongto epulo amojong atake chedukena kotosia ale maro daibu aduko no tatiaka konyema metisirigin ngisi sapugano kiding bija kinasa sirigina aduko to Atukono konyame na pugano kiding ana eja utenengol ne saremo kia minister Elena Dowai tutubi aingare nikin obiska OGs aruru kadumne ipone lode dukunera Atukono no ejoka lona nganyu no be Atukono no kolongon aloto tokwa ngagi aiduka Atukono are kwape OG ara ina kola shomo somerongon ide somerongon boni ngesasho mtinga geno P1 to P7 tojoka ere somerole kaditeja uteneno isukunyiki akaisara lokani ido lolo Serere district ngesebe ta inumunumu ido apoto nga parking in ai pikaki ninges kwape na lipuna ngoda agangati aneja itungalo gele itileka tipapero konye yalama noi ya minister aya ona umsheti na itemo kinesomero ejai ubatu kota do penege okineso kau
na block sa Atukono are Kede ofisi konye bere roko ngine lo sa konye Jasi dwe kote so chan Kede Ekadakada lo Atukono narai mama wuda ka keche pedorete aidug kotuptete bakor lwe Dr. Sona Teker. Godfrey Ojore, TV East, Serere.